لا تكرمون اليتيم أنكم مكانكو أيوة يعني أنكم مكتوا لغن تاغون دان تاغون كبي أنكم مكنتو كان اللغن تاغون في الحقيقة كان درن تاغون في الحقيقة أنكم تدرون ديني اليتيم يتيمنا يعني أخان قوانا كبينيا يتيمين ده أخان تانيا نادا أخان مني أسرين قي أنقول له ويو أغال له انتيو أغال لا دان دا غد غمغو حق انت يتيم ده كنت سريانا بسم الله ولا تخدون أغان تامي يا مريني ولا طعام أيوة المسكين مسكين يغندين كما وتأكلون التراب أغان منيانا أغو كينيغانا أكلا يغيا لما كينغا واسوكو من دلوغونو لمنون تاكندو يغارون تاكي ada aga yimme kalle aga wa kappa me na su ko mandini gana nyama kini hobbe onte bismillah تحبون المال an ko ngonna buren kanunu kanuya جما kin dagaran karanti gani kanuyi biye ga wa kappa me allah hakenta bakadi allah komi hakenta bakadi kin hubbu jamu na kanun manga wa kappa me haranyi miranda bajun surono anna burendi naburen kan hoy hokoma konte serel lungu sugono anda an tatani aga wanna hana man nabure mangara buandui kal ho galli serenda ande gan tintanga kem pakati wanna hana man naburen kon na to an karanga an man sorna da mangara buandu ya angara ho kitanda buam maga an sere be garanta king hin hubbu jam kanu be ga sabu na akahanga na kahan jamanga anta bakai kinni na wurin kanu mo be on teni ya Allah sida kalla khara ko to gonga kama kinne de khara yeti men pakken kinne agane miskinu nyigandi agane me wara i gandenga kama ka ki nyiga nandangi aha hakendi kama na wurin kanu mo be aranta Allah kallenta bakadi akome kallenta bakadi kama kinne bismillah bira kebe ndangu nilliga na sarallani saralla yaqutinga mattagain suka humantenga kenu nan su fuindi wajaa rabbuka ya rasulullah kem baadinga anka manya mariya ngorni ado malika ngorni sapa halle ngorni anka ngorni ado malika sapa halle kin laara kotani kin kotanga al arsh malika segi bawtu bismillah inarikin kodanga ti jahannama ya ayan diga woni tanyere wujunu karabe way karabe bani su ken wo tanyere wujunu malika kitendi kono malikan pakatu alla kudinyugum pakay kona tanyere wujunu karabe bani su tanyere wujunu malika kitendi ken ngani ni besu kamande ngo birabane ndi taga ho hana adul lagare jahannama aw butunu na sabunya Allah butun dengu aganda gidi ta honu kama malika banim pankanga o mobe ke qarabi gabi don ke malaki gabi aw tlana su ko mandinga awi jonko di ta honu iwa suri gana sisa manna gemme Allah fare no ronya wa gemme annaru bin nur tuhmad sallallahu alaihi wasallam bismillah يومئذ adike kodanga يتذكر الإنسان sirine a hon simmana himbe iga harati kebedi ari gara kebe dagaran kara okay simma wa anna lahu dhikra ati wajunde na hanara minna lenki simma yen na hanara minna nan simme na ngaji duna kyani Allah wotno da simme yere waji yere tagasi yere an ga simmere na la na wajire anna na hankita ngalla gara ko ta nya gen sa halle Allah hay malikanum pay anna gamri yimben pay kem pagati an simme
Allah to an waji kan pakati wa anna lahu dhikra arna manasru harban min makanin ba'id ago sorno no kube adu ampay no kube illa tumayde bismillah يقول aga nasim me ke pakati nganati ya laitani ya angiranata قدمت nganna hosire kandana awan ngari ta unda lagara kini mani tongunde man ninga ma tongundi na lagara bidadun kitana to kidna kallenga qaddamtu li hayati ini kewde allah hayra sukanda anga wa munda anga khair sudu dunadi anga la hiya sudi anga nema sudi anga wa munda na khairun to kime qaddim li hayatika al ukhrawiyya ko yugo warandu kane kin wala garan garin ta kun kato kin ango khair sudi ango nema sudi ango kite sudi ango saha sudi anga wa munda na la gara kallen to kai ko yugo warandu kane islam go hina kindi yamari nyaye kutayen toke kibire ngarin ta ko kore ngo to kin ngarin ta on nege wango tambiya kadi ango kondedi ango fuara go de ango watedi anga wa munda kinna ngime kotay wey ni la garan Allah garan ngarin ta ko mun non sahamundu ada kisiyemun nya islamiya annan to ngondi anda gulse dabari ñun kimba kinga nari bane la hiya njobbe bismillah فيومئذ adike kodanga لا يعذب أحد Allah taala aywan dayim bane su yangan katana عذابه awa yembane sunta yangan katandin adabahu alla yangan katay mo mede lagara kota sires taga hontano angara nyanga kata hon toro koy alla gawo yangan kata hon toro no mobe bismillah ولا يوثق أحد inda yembane su sitini وثاقه a asiti kacenga de يا أيتها النفس masrema iyanga kata hon siti koy alla gawi qalle sitini mo be o kini komo bure ari digara bure maya nyongi ke kengani ma hawi nyongi nga nyongi be ga tongondi ta Allah taala kallem pakati ngai wotna da irji'i angen nan sage katan kamanga kallem pakati ko ke konna da راضية andungan digani ti baraje nga مرضية alla dungan dinga bakka ma angara golle be nya anda kum ma ko tunu hille ka hum min ar-radiya wal mardiya la gara ko danga wotna da angen nallo في gi عبادة alla ko mosrunni وادخلي an nallo جنة gi alla arjannandi je konni ko da kara wakati nga nyonki be gandai nyonki sirenga abre islamiya akara islamiya ar yamari un dabari isse ko nga ara kuten su to ken kara wakati kena kada بسم الله akon aya bane ni wotna da nahnu awliyaakum fil hayati dunya fil akhirah ma kanu an palle wo kuma an duna wo ma Allah garo ma honta bunna an palle honta bunna an kadi ni mu'minawo ko mosrawo ko wonta sai bismillah لا أقسم Allah bin kuna بهذا البلد kidibe ya makka وأنت هل kuna kunen jabe ni mani ya maulawin anke an worni yanka mo digante di بهذا kidibe البلد yani makka ni no ko horomontini Allah ma digandi komeda sere sumi killun katay tamorni non karana kurima Allah garanya gudi Allah hurumyen ngati kuna ti makka yime i worni makka digandi anke nda Allah fare an worni ti kurenga na ni sulhu he gem kanne he na limma kariga kuna mingara kenya ira makka aga daro mo Allah fare ngan doraija aga qoro mo Allah fare ngan qoray ahin suni Allah fare ngan barki wal hurumat qisas iyana hurman farasa na Allah fare toro na sahabanun toro na islama toro ke al hurumat qisas na makka al hurman sagai na daron ta kun sagai manga ndari kubuno na hin sagandi mogobe ago gemi Allah ora kenya ndina Allah fare Allah hidun timani
بسم الله ووالدين نكوناتي أيوا سارنا هنا آدمي وما أدو يمن سو أجر كون سارة يعني كنا هنسو لقد خلقنا الإنسان لنكما وراء الله وكنا قرآن لي غاو كنين يونا هنا برين يقولون أو كنين جابون كانوا لي برين يقولون كنين عندنا يوقات كبير كندي أو كنين جابون كني nga hinga na jongi ti Allah faringa doron daiman Allah wo mo yuwa nyana kendi himbere kutunga tabana ara kuna ibananya ara kuna honko kuna njabu kini na kuna kutenya kyonguren maniya na Allah fari igara doron ta go be nyaada na kuni hane na to hari matla kuna ina men na wutu ma yonkola mayre aw kunana waatuni aw kunen jabun to kono atla halle kunenga kendi aw kunen jabun konni kunay be ga jongiti alla faren daron taunga akuna na daron tawo keko kenna kunen kutenko ken dan fara kore aw hakaran donga famun himbe ga alla faren tawo kutunna alla ma akinya koy ahiyo hido ho honda bana صلى الله عليه وسلم بسم الله لقد خلقنا الإنسان إتغني آدم من نوننا في كبد إذا تغتم في الندى آدم من في الظرفية أن التنبيه نكين دي الله تي قرآن دي الله فارند إذا آدم من تغ كونين نكين دي إذا تغتم في نكين في الظرفية آدم من جلنا سارة تنبيه نجوبي iwotini sirenga na sare tampi hana kendi sumpun kacha kutu yenga ina kutu ina hoygunu sitai negu yen kotoye anna kusakara kenga hina kenga na bono sugunde seren tampi yen warni laqenta mo anan sehe manga maya simmane ken dullendo ken tampiye ken no gondi kambe bakke soko ken tampiyen worni sehen seren tampiyen wo saka ken kam hatande ken tampiyen worni ken nan koto kesu ko hondenga ona sunandi ken tampiyen worni watu sunonu ken no wonde ona ro kharamundi ken nan kota su kharamo on kanne awori hankabe wurndan kama kumpa dinga na dangi yagun kabarun worni na kurmana nyari anta sorno ho halle ho munina kamo la hiyantadi yaunga nanya ewa yagaren kibaren nari limunga na kite ken kibaren nari ho ganda kite igolli nanda mangolli ni serunya da aywa asu golle daiman an wato ko ken modi yuruba yanda nyanna kanunya dabarni wa nin kalle yana sanka sunyewa na gon pinyal lingirawa da ban pinyal lindawa asu sula duko kaso yin worni ken no gondi krisaawon kibaru kurungo nyani koro nyani ya ga nyana ken kallinga amma sibanu na jati aw gabono anganati na suruti aw gilono kambe ya gunu tambo nyana kenga ntambo nyana serunga ndaki tamogotu ajara binna ana burem bangenyewa ma ay mi hatem bangenyewa ma ngunyem bangenyewa aro kasonga irakatu yani daiman waqti su an hoygodi waqti su an hoygodi honde nyemine hoy mebaka honde nyemine hoy mebaka anta gilli kem ngori kallen kana worne sigi aburun no malika no watirni aburun no bollindu abitu woni nden worni gullum balli Allah daiman Allah gara ko mo be tampiya ni tam ma Allah gara arjanna ne woni himbe da kina ngal lahiya darus salam karna kin no da
annanya bani kay kibrenga tampiyen daiman arno ko sindike laqad khalaqna al-insana fi kabad ngadi tumoyntadi atumoyntadi ko me gamaro aljanna di amma ho hiri bismillah أيحسب oy message to anundi ti suro hilani sagondi ari lungundi ti turunte kengi sagondi lungundi ya golloge kengi sagondi lungundi Allah gati al insan dongo turunde ti sere ya golloge ti sere ko goni sagondi lungundi bismillah أيحسب ati yalli sere nagi giniyawa يقدر أحد nka awulu besu nga kare kare ma ayanka kodi abul ashad quraish num panka qori gume ora khibarin ko aha bila kibe malikanu allah di tamudo kabwani oda masalam budi yalli ake ngagi giniyawa allah nya khadra aluti yambani suran dallani ni awa ike yakinya na hakar langawa wallahu qadirun alai allah rawaide akona kenda ngago sire yagala ngwangi di men sampana asunanti allah rawanga de bismillah yaqulu akinnati أهلكت مالا geran naburi gabe ndakem bonondi allah faren konna gondi ado salama on konna gondi لبدا agabe ni de awu me kama komi yinte ngara nabure be bonondi allah faren pindi senta hakat bismillah أيحسب yalla ken ngaginiyawa لم يره أحد di seremi war kenya nawa inda go ken simman allah watu de allah wa hakentu ألم نجعل عينين e kebe amay gan sir kenya na de ngana naburi londi akarondi allah hakendi maga ngina allah koni maga ngina afaren koni ni manu wa allah kun konanda kuntu garu amma la yalli o ko man ya galle muhillinya له aken dangani wa ولسانا o man nene nya dangani wa وشفتين o ma so mon batun pillinya dangani wa وهديناه o ma kandawa النجدين killum pilli ama ko monum pilli kona ken ko e lengi kane an kata ko bos kun kona ko e annajdain khairin killendo bonen kille na hokita na kiadi ho bakim ma akedi kialinga ken talinga kesre kona ku killu ko e ya gum pilli nene some kona kunyada ani gan siri kunya undana allah ana ken kufa ana hare nya maryam batu kenya ni wasu gandai ago hodi kenya nan yanka wannan ngaso nka anna na buri khoren ko tanda kenya hoyi himbe enta allah dungo nan da fare dungo ni an kamana andu lebo anda siman kamana andu khoronda kenga la allati ayani ken qabarendi fasayunfiqunaha iwanyana kem palle tawonyani kama anmisiya kome gara ko horo allah qosendi allah faran qosendi islamaun atampindin islamun legundendi atanga nyana de ngawor ni nyang kama nimisunga gilidno de parce que abu yimenta sorna yuriduna an yatfa'u nurullah wallahu mutimmu nurahu angara allah muru mogo anna islama o kari anna allahundi tan tuwagunga tan naburenga tan pankanga anta surna maga an sagonta nyana angar himmira da kan abuno katam lagara kenya allah ran nema biyan kam masimme kenga anna ken allah kufa bismillah فلقتهما e di somon paton pilli ama dumi ken konni wada hina ya ken koni na wure me somon paton pilli man sabura so meni nema kore ay so men nganta sireya aro se hen nan sorowa aro yigine nan sorowa aro jimi nan sorowa
nan futen nan zo arawa o so min na sere di mana kesu ko man kin asil lan khalle nene ni me kharabe ni mani so me kyan anna mun anne ne nda ko an ga so min tigai arawa ko ni aga yangan no wonde allunganda na ko anda tuni na bugundi asire ga he anne ni an so mun ta gumi a hagrande man ne ngaki o keni kumbangi so men ni me ganta serenga mani ngar jangai awrna la kendo sianu naga aru ni birenu naga aru kambi honu naga so men ni ma gore bismillah wala qitahama al aqabata akonto dongan kutunu kata blagati ira kiro alla faran ko na wala qe kota yi nyugo wono ani kengirni ni hina wama adraka ya rasulullah man nantunini man ni donganga fakura qabati e kengene ko me kanne horonde ani kenyana awti amun ma yi gandinde nyana yawmin aywa kotani kengani dulle kote bawa kotai yatiman ani ko yigandini ani yatime yigandini ani mal kengani amare menga aw miskin mani miskine yigandini matrabatin ko ganda ma masjura kiyani fakura qabati katabla katinda na burello alla faran ko na walla kay e hokkote nyugo no himbe gan koto kinga ko do kenyana kenni mania ani donga kutunu ani yatime dullinde yigandini i me mareme ma miskine har banan da ma kasujuro halle ani kin yigandini dulli ko tan bismillah ثم كان kesu halle anan hankita ke naro lagara anya من الذين gilli yemunga آمنوا iga tongoni de aha ka higa da kenya arawo iduna nga so nya natai na miskine yigandi na yatimun yigandi arawo iduna nga so nya natai waduna de ka awo srona da ka hiringa nda ke khairinda benya Allah wa ka pawunga ma na burenga ma sahanga ma hankanga ma giyanga ka anan hankita lagaraka anya min alladhina amanu wa tawasaw bi as-sabr wa tawasaw bi al-marham kindi anadna ara lagara subita kanda ro islam gondo Allah faran ko na ulla kinga anta ho surnanda dunadi killama ke lagare ke sabra arakli bi iqtiham al-aqaba anya mo aw surnanda bangi nyugo anda nyin ka an islam ya bangum pili surnanda ke sabra arakli iqtiham al-aqaba bismillah wa tawasaw an yayyum ngakun garami wasi ti sabariyenga an yayyum ngakun garami wasi ti mehinenga أولئك nakumunha anya islamiya ana malikun ni mera on sabari ana malikun ni mera on pinne taga honu kuma an kuto siru ashabu li maymana kwani tayedun gonunga والذين ayyammu benu كفروا kunga kafirago بآياتنا dogo ayanunga kun tigi kunyani noge dungonunga hari nda miskinu nyigandi hari ganda gati minu nyigandi nani kahirini lagara ashabul mash'ama yimbe wo ikamma منصرة abberentengi ya nara kan sogiya de hari ganda kunya dunari lagara na hantai kome gollen na hadnaru lagara kin islam awni bismillahir rahmanir rahim والشمس allati kunati kiyenga وضحاها adi quray والقمر ikunati qasonga وتلاها aganda annaki hamdi awa besi akiyen qurayenga والنهار kemuna kambre qaso nganda ki tamro su ko tamro na to ya bire nyugonuma kiyengo kenne na gamu qason qurayengo tokine والنهار kunati kiray إذا جلى birakebe aganda quray murugi والليل ikunati wuronga يغشاها idan kunun kufariti bitenga والسماء ikunati kamunga وما ado himbe بناها awa agrata yani wa man banaha aro kamun tagandana والأرض ikunati munyenga وما ado himbe طحاها kempo kengara munyen bay ken Allah munyendi tagandana ونفس ikunati nyongiya وما
aro himbe aywa kingara taga na taga yin surondi ki manu siki awra nabi man don man sumbana wal mamma ane masdariyan yimme be gara taga wal ma himbe gara taga yimme be gara bay wal ma himbe gara bay himbe gara attaga mo nyorondi aro yimme be gara taga mo nyorondi bismillah ke ngara nyonki to ago jundi golli burenga تقواها allah tay ara allah kan nin kana koyi atintai قد أفلح kuna من dikkesu ko hamanda kunen jabunni maniya wallahi abadi yemmin da taqdar kitan kinga katay nyonki senumini bakalle bununga وقد خاب من abadi yemmin gaggi ke duraun دساها agara anne gamundi nyonki merendi na buru kutayindi aro allah soriyendi dessa na homburu nyonki abugundi bitendi anna bugu kutayindi na bugu merendi na bugu hilla kapendi na qur'ani na senundi kini takenga amma ngana to merendo bitendo hasida gondo kaba dun kawondi atanda nyonki mburu anda merendi bismillah كذبت adi samud rangom bayga garangudu i harenga atone salih إذ na sabunya ifsiriyenga birenyani أراد أشقاها isuho galama jigin bayga ra kinyangundi فقال kingana رسول kudaru الله ya no usakara nyugo meke bura فقال لهم رسول الله الله هاري صالح تيدغني ناقة الله كيني الله نيغو مني خراتونو غني ادي مني كوتا كما كني دي اكا كوتا غادا اكوتا نيدا فكذبوه اذا الله كوم صالح غارانغودو فعقروها الى نيغو ميكي بورا فدمدم ربهم الله يكمن بايغا بيغندي عليهم يكمت يانغانغاتايغا بذنبهم يجنوبو كي سابو دغني فسواها ara bere mo on suron de yani ari sullogo har bane ma progoto har bane ولا يخاف e allah la kesunya anta kanna ka koy عقباها hari a halle batu yen dinga da kini ina bugudum palleya ina kiten kutu qari on sage ona plendinya ay anta kanna halle allah la yarju thawaban wala yaqafu iqaba na kinya baraje ngay agara nyanda suronda na kinya yimu kanna junubu ay akitan kama titlimun tawni akendo taga hon dabana mosu ashqaha aho galama jigi Allah sallam ati ali ibn abi talib dangane atadri man ashqa al-awwalin qad ali angatu nawtu nuhya katankiya asuhu galama jigi angatu himbe gani ali tingeti Allah wa rasuluhu alam alladhi farinatu ati aqirun naq salihun yugonam burana kinyeli kalama jigi hananga edin ba ashqaha atanga tu jamal lagaren ka kalama jigi ngatu himbe gam bonda suya attakhinga bonda suya na utun ke maduna ga gri kalama jigi nu so kalama jigi ngatu ali utingati Allah farenda Allah di farinatu adi Allah farentinda qatiluka serebe gornan ken kari ngeyu madum di kenya ni kalama jini da su komande Allah faren bugono Abu Bakar dangi Umar dangi Uthman dangi kesu na lakina ali kele sinega bele hi moda be akana ke moda Umaru ila kariya Uthman ila kariya Ali ila kariya na sauti kan nan karai surna ati kin Abu Bakar ya en Allah min tadunai ken tanya ninga an yi ko baka masiba na seren kidadna de ken wureti Allah tamunda la ko Allah ko mo gore tan ay islami karamogon tahasu honya an satin wa shahada no Allah na komendar na daruna aganda satin ka bugu hodi kenne daron dawon ka bani
karamo sirenta islami maga nan dangi shahidin furagun daron ta gun yeni awalli kun ni ngakara lo nga walli awa nan dikeni lo on ta gun maga yang kay komo siri agara komo buranyan sa tinga bane kene daron ta gun kampang bismillahir rahmanir rahim والليل والضحى الذي كنتي أوائي ولهنا والليل الذي كنتي ورنا إذا يغشى براكبي أغنى أيوا قفار نتي بتنا والنهار يكونتي كينا إذا تجلى براكبي أغنى بانجتي قرينا وما يكونتي يمنا خلق معنى من ولا مصدرية والما يكونتي هونغا كينغا تغني الذكر يغونغا أدو يغارنا إن سعيكم يكونتي كونين جاوين مني كين أرمرم خراتو أغا قولي لشتى inta bana de gollu nta bana de golle won nyangana wono a gollin arjanna da golle nyangana wono a golli imbenda wa arjanna mundu mo ngabe imbenga kita sabun gabe gollu nta bana bismillah فأما من amma yemmembe agar allah haqqenkini aga kanu allah taala صدق kenyani aga tongonni بالحسنى tiddigan sirekeya la ilaha illallah atongondi tikenga na allah haqqenkini en kanu allah fasaniyasiruhu mogara ken kamanen newndi aywa digaran ne nangani kenni minne arjanna ona arjanna diga mo newndi kenda وأما من amma yemmembe دخل kenga khutungana wata allah haqqenga akari baka allah barajenni وكذب agaran kutunni بالحسنى digan sirekeya la ilaha illallah ama saukinga ama allah haqqikini nta barajeya fasaniyasiruhu ona ken kam mo gonsurondi بالعسرى ka qoten dangani ona ken kan niundada kinni mani kahirago adu jahannaba allah rasulullah ati nyongi gawono a place yimbendi adu arjanna di awono ande rono no khubega kentu ndengo allah maga e sabanu de allah faade kebrenga ala natakilu ala kitabina kendi on do dukun la ya allah faare allah gar himbe saha to ngena kunno wona kendi ko tawane adu kengo no kunno angendi be su gorano khube ken saha dengo wa anda no yi ha sabanu de allah faara ko kemmo wari kebre on tatumine sallin do sumin do jaka o gorano ko wondi gano tawane atibal ati ay i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lah ati ay a gollina wa golle ke me be hay kede anga tage himbera de donc ken golle nyen newnanda anga tage himbera ken golle nyen newnanda himbe gande wulalinginde ya ken kamane wulalingin don golle woni wonu kenda arna kenya wadangani himbe nde ken tanay kana aywa galama jugunun golle woni woni ken arna ko sindike ya zawuni alla komisre batina niwada khalasina niwada surun tauna niwada ahatengo wasene na lahiyati husre suya akko bure suroyen tan niwada khalasiyen tan niwada o wani husri an kota kama an talada aw komi an ga tage himbe da ne an ken kita golle nan ne wanda an mundu mo nan ne wanda an tagbiyen tari an de goyen tari an po honda di bismillah وما يغني ماله أدكم بركة أنا ورم من يعون هني بكا مغندي براكي بياندا بريم بندي بندي إن للهدى أنا تو كندينغا علينا أنا وقام مغادي نكندين كليم بانغاندي سريدا نامبو سامندي كنا وقام وإن للآخرة أنا تو لا غركانغا لنا أكويا هوني ولولا دنا كانكانا أنا وقام مغادي سريبياندا دنا مندو أمندو مغا أنا مندو تنا مغاندا فوتا angana Allah garam mundu ka amundu okuma yani Allah anga ma mundu Allah maga anda futa ko mundu ni kamanye duna Allah gara kamanye Allah nyai
bismillah فأنذرتكم baigara gongode yimbe qoreya فلذا yimbe ke aw community duya لا يصلها akon darono ke yimbe de إلا الأشقى maganda himbe gangalama jiginta الذي kenni yemmenye كذب ara faren garan kudu وتولى adi halle koy awagilli to mundenga kebirenga kiyan al ashqa himbe kallenga bonta besu amma islamiya amma sa faren huwa al ashqa bismillah وسيجنبها الأتقى kebirenga himbe gan kanunta alla kay mogosri o kella to nini yimbenga ken kan yemmenye awi na buren kinni allai na senu yemundu kinni al atqa himbe ga kempanga ken ta hari amuku anta kannemuku anta tintone anta wali bismillah وما من نعمة amanya gillin ne mabaniya لأحد yembane sudangani عنده kenga wa anindini nanti awana yo kenga wasana alla kuma sire atongoni ti allai awi naburen kin allai ni du senundi aw naburen kin kan ko ni modi ar aya be ko soba ke kim menyen ki ayanu mo me fasar igo golle mo nga ko ni on ta baraje mun on ta kufande mun mo kim menyen awa nyana himbe nuda anta taxuna nema sudugu nanti wornin tungatay ay koxa abubakar agara komu be horo a gabenni lahunto watunto kontonto yugo kasu anta i ñana howo sabuda nanta a wornin naha a worni hokkininga a worni a gollinda ay illa btiga wajhi rabbihi anta ñana ho sabuda maganta i kaman jati mundu ye kengani a kaman ngurgintenga nga wajibi a kaman ngurginti korni hokkine awanna ki hamun himbe ga wadu gandin arjanna di بسم الله الرحمن الرحيم والدهاء ya ke be hega ko abubakar hakendi siro sire ganda gulle ke menya akhir ke me wanda haranga ta baga khalasi di wadduha allati yakunati awa uluhanga والليل na wutu ke ya wadduha kata laga awa sura be ganda nyime na kabari nya kinni ho kanunti Allahu akbar kima wasini kuma la ilaha illa Allah wallahu akbar wonwo bismillah wadduha allati kunati wuluhanga والليل ikunati wurunga إذا سجى birakebe anda aywa mahagu manda quharniti bitenga ما ودعك kangani kuna ربك yimenga ya rasulullah an kama man to nonga de وما قلى aman koni de birakebe wahaynda bitonya awa hondi bido tamido karago hono hokkonni kinnan pongo kinga inyamaka keda koni ari kamanga jasaw akamanda to no saw o ha ma homu kai la akoni la tan kama man to no aman koni bismillah ولا الآخرة wotini sura dangi dege walle ken sayyidina abubakar sura ke sura wadduha ken alla faren sura wa daiman sani ihne alla la yakir kin ati hillom pillandi abubakar khair khore alla la kenya nyada agara ma to brobe ko ni walle alla la kisindi kin agara husre be ko ni alla la gimundi kin وكيني الله فارين سورة بسم الله ولا الآخرة أتي الله خريد خير كنن بسموندا لك أنكن دعاني أو دين الدنيا الله فاري دائما ولا الآخرة خير لك من الأولى أم بينسول لغرون نم بسوهانا الله فارين غري إلا غقي كتابنا ورا اللينكيا linki an pasu kumbaniya an pasu kumbani halliya yani hissa duna an pasu lagare Allah faren darun taguni islam on jibba kamo tampiye tora nganya kamo
Allah farin go bakat nori ko tabe ken nay lahi alli islam on guji jamalli beso arabun bangi ko ne kotan ta kanu qari na joppe abane honne بسم الله ولا صوبا أدي واجب يعطيك ربك يا رسول الله أنك من ورنا كل غير خير نيا من يميغتي أوسي من غتي كتا الله ندغتي أتوكل ألم يجدك الله فصلنا في آية ينغاتي إذن لا أرضى وواحد من أمتي في النار أتي الله أنت من يكون لا غير من يميغتي ندغي أوا kebiran ke kantarti abada nanti keta wase nani nyumato bano yimbendi Allah farin nyumato ni koyi islaminu ahalle nyumato ni nyumato nyen diga ndi tantenga na sabunya ki aye na sabunya agi hadisi nandi ahalle ho gari ke sunu nyumato nga na mu kono kin konni wana sabunya ki hadisi ntari tin dunge nani yembane wo yimbendi nyumatonondi ibra kin islam nyen ayu matonna ya nani islam wo yimbendi akute mo ara awa issa gonya mo nani ko ni amma ken subuni na nyema yimbendi allah gen tatinin dunge boy akinna koy mo be allah gara mo angudo حريص عليكم عزيز عليه ما عنتم رؤوف رحيم هكذا كن هنيني كن موموني يمتون بامينا كن ناني او تامبينيسو كنتا نيواما ودنا ادو لا غرس يا الله غرا كوتا اندا كوتو بيسو غوتو ني مي واتي بي اوتين امتي نيماتونو Allah farin mad idu daiman bo jamal lahiya igo baka tambe di mo be ahamin kidi sallallahu alaihi wasallam bismillah alam yajdika kebrenga yalli ikungati Allah an togono ran koni yalli an kama manyiwa an gani yatimi aran kahu ama kenya ba inde Allah go himbi konna ga wato kono kin munyana an kinyi yatiminga an kin mahulamin an pawa amar dunari na nyino afati aywa aga fati uran ka hukka kata koyi an pawa tune an wosino segi abu talib da qorondi kinna hawa sagambananga yo habe o mai aywa an wotini awa qisanun Allah faringa fati Allah fare awa ga fadi malikanunti Allah an annabi nyime an kan yana yatime harama sare hina atin ge imana qoroni Allah farin nan qora Allah ma amadu ne tai waratindana sugawa waratini nan dinkira kenyanda man fati na tunanin to amari na toyi habo nadi karamogon tanu ken goti ngiya nan karamundi kini na darwa ngiya nan karamundi mun ngiya nan sara nan birani nan gorondi waratin danan tai kafaka bil ilm fil ummi mu'jizatan fil jahiliyyati wat ta'dib fil yutl ay met adabani rabbi fa ahsana ta'dibi ge kamandin jukundi arin jukundi mo sorondi wala digre ajju kunta surno beso hinne ke sabura maganda qoro nan bakare de wakimanya Allah farin bismillah wa wajadaka an kamandani amma ke shari'atu fahada aran kanda katakatu amma shari'antu amma Allah tu hede qur'ana ga worni arani Allah farin na batirani an ganta himbe tan ken batunu malikal layna ni aw hira kumenyeri atahanahi atahilandi aw Allah batunu wala amma shari'a ndu ke lage mo nga ke salli mo nga ke sume mo nga sirundo me na angolli mo on kite amma kentu fahada aran kanda katake
ووجدك كن كم باني ووجدك الله تعالى راني أني كورنتيا أران كارندي نانيا هنغميا قني ممد غسر سورة هنا أدغان كندا أيوة بناون مني بناون بتي نجوبان بكني أي نيلين غبن ندا بان غبني أي الله فارنتي الغنى غنى النفس يمكن كاريني بناون himbe ga wamma anda an kata nga sallo no kendi nan pinge mun dikenga kinyeni bannan ni haqiqan himbe ga wamma daiman awasangadi kim bannaw alla kinyenya da nyonkin kari nyonkin bannaw ala kisindi mel hululi wal jashai wat tam'i akal girintaw hagum balagu tamai ara kisini ken ku nga nyonke di antanya na banai anta haka bismillah fa amma al-yatima kibira ni yatima ya rasulullah fala ma naqi na buril ga ado kentana ma ke dabari kan siginda da ke ko ni ko da Allah fare ke ngure ni yumato ni ga ona kimme dabari amma nya ga nan ga ma buhu sere garanya ga mati diga bakano watin tanga antan sande an kitin sanda ni mendra honya mangel limine man ni ngekirsi man nyaga ay nyaga ndana ma gugu yani ma diga mbure kada Allah ti diga sire kada diga sire ni wo yimem pasu hari na ku nan la diga mbure kada diga sire kada ko ga ma kini ko kan ta ma diga sire kada anan ni wi nya uranda ana ko Allah fare mi awren ko ko yumato bismillah wa amma bi ni'mat rabbik amma ke be gani an kaman ne manuma annan kibarin cikin kai Allah ne manu be nyanda akota ga honunda Allah da kin kira annan ne manu ku kufa akoni ko da Allah fare ga amakka be o yimenu kam ken o islam on pinni maniya nyayime in bale waswana ana kunniyawa nga an ga nanya neman kunnin ya sabu da arwa barga saunan ya sabura ko ta kinga asunu kunne ba ni gai nga nyayi min yana ibaka me yatime ladunde Allah haygara farin ngarai Allah farin qato da ngani islamin kabe yatime ngawadi iga wasu ne nyana yatime keda kinyan pasu kansu ko mante islamin kabe yatime nga wono iga bonne nyani ya ken kaya mbon da islamin kansu ko mante kebire ono kanun islamin kasre on suron di kata yatimu Allah fare kare anyitini nkero yatime qorondana o sumbana arjanna di kundu ay do mon pili yana ko nkero yatime qorondana o sumbana arjanna di kundu wala kemon ni yatime qoronde na lado haqqe be ga wada na sirindi aw arjanna kinni komeya na lado haqqe be ga wada na sirindi aw arjanna kinni komeya لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم سورة الشرح سورة الشرح وكي السورة هذا وضوها سورة ونوي كبامية هي سورة بانية كون نسخن يقول كنا قرانجتين يقول سنة ونبانا الله غرهم بيني الله فارندا يقتي الله رانقوني أرانتونو أغرهم بينو نيادا araga wayi me walla himbe la kamana kinya ko asuna mawdi mun bane alam nashra sadraka yalli ukuma sunna ben yurbandi wa andangani Allah fare na awa aw anda kamde ti an bin magunga ado kentana wala sunna men bo wona yankin na meren subwadi onde o gara ko o kinyana
ووضعنا وزرك يلي وما أنجن ولك ينقندوا بكا أنغا اللي كمبي أنقرون غركين قطني الله تانا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر الله يهندا أنجن بيغا دانغي أروهن بيغا مكني جنوب نيان كوميلي كينغا أغا ينقبا كانغا أنقرون تمي أغاني أغران قوني أغان جنوب يهانا بسم الله ورفعنا ذكرك وقد أنكم في كل مرغي عندغني أنكي تونغا كونو كونو أنتون كونينو الله أنت فارق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى كلندي صلى سجندي تهياندي خطباندي إسلام نسهل سقامندي إذا الله بانه إتافارق ولكن يندا أنا نهيم يقولي أنا كنت تون كفان توما لا بسم الله إبراهيم عنا تونجي أيوة إنه يقوله كفاق قتبي أنجوات نوي قتبي أنجوات نوي يو كفاكين عندك نوي حكتو ده أنا تونجي نوي يقوله كفاق قتنا يعني على قتنيا معرفة نيسرا ينكرنا أربع قنني معرفة اللي غنداري كون سومبانا ما انكوتوني غانا نكير نو هيلي رزي كون تبال اسر نكو هيلي سومبانا مي يسر نكو هيلي تبال من قوتا سوغا ونو نيو هيلي ودا باتي angana sabari alla na ko wara batendi dunadi re la gara ana barjan kina kembe ndu hili kota anga watu ndu hili wada bati gillike yani kika yanka alla sallallahu alaihi wasallam da kanya gali new yelli keta new yelli basa kota bani ranta new hili kanya aramu kan ngini aramu kan no kinya kuyi kota bane aranda ne hili kanya ati qari ati kota ngandari haraga da diga muko kumbenya di ati mannewu yengara mundu na lwa kama na buni basa kota bane ranta ne hili kanya aya koroni gawi aw kedi muna islam bay a koto mo mo dunari mo himena sahandi andayna watendi o himena allah yani andaya biendi o himena kitayndi andayna korindi ken sunina ko yuru baye kenyang ngaba dina koto yi ودنا يمين أنا يوم مغامو قطع يني لا غير النوين ناري كبرنا كنا قورا حق انتي دمان تي نكون نيغالي ني آية ني كي ناكو اسلام سوكا من دندا اخر تاون آية ني ناكو بسوكا من دندا ورسوغانا دي ولا تيعس إذا أعصرت يوما فقد أيسرت في دهر كطويل ولا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل فإن الأسر يتبعه يسار وول الله أصدق كل قيل أدمغ جيران كتي قطنغ نارا كوتايبو angara wuti be nyan ni wiyendi kinya gabeni de ke sabura ma gike burengi giti allahi anda qoto momo ko sire nya sembendi allahi nanti aworni gri aworna harago anan simme ken nan simme angara himbe nya ne wiyendi sahandi ngaba ke
kota nganari anna tunan tinni wi khore warna batu anna binun kin Allah anna tu Allah ni sihanan zuho tungunde ngade aga je kota nyanga ba ay awadinan ta aga tin newe nyanga ba kota nga akalle gande aga je kota suga nari ka newe ngu kapai akalle gande ke bangandin ke okura ingam bismillah fa idha faragta birakibi an anda tila sallinga annan du tampindi ti duwa anna lagaru qasa nan khani katta hoya kinga wa an kamanindi Allah fa sallam ogli ya mal hinyu ya an na tila sallinga anna lagaru qasa annan du tampindi ti duwa aha angana tlandu nan pinga anna alla khalleliti angana tla sallinga anna ndu tampindi awati nahilanu sallim palle anna ndu tampindi ti duwa kesu awrani kesu aw kesu ligini na sallim palle assalamu alaikum nan qosa girna ndiga kembidi sunnay kini muna harunu ya gulle duwa jabi wakati nun gabeni sallim palle ni duwa jabi wakati nun goya sallim palle duwa jabi wakati nun goya parce que batiyen palle duwa jabi wakati ni batiyen ta koto sallim asala batu khaware Allah fare mutini adi sala batu nyaga wanga sango kono muna hakanu golle menya de atiken ni mane o wana salamu rabana ngodi kana kama ko salamu ne bani nan girna ndiga kindi golle tigande fardan ko ni be ma hoy gun kanda anna kenya sunna nyani hina anna subhanallah ko nya alhamdulillah ko nya allah ko nya imati anya anta unde nganga ndanya anta unde ken la muriya inda nya halaga duwa jabi wati nyani na allah nyaga sallin tabindi aro salliranga am pajunga andunan bi Allah garambi kinni hotti gande ni so ni akhra to ken wajibi no he farda no hede ma inye nyasreni inde darra gahe kinyasreni na ken so bugul lakira na ken dukatu ay ken ni sondome anoron balawni to Allah to anundi sere suganda innego mustahabunga kengo lagarni negunu sunnanga sere suga nego sunnanga ango lagarni negunu fardanga honga ndako wodi kina fardanga kina sunnanga kina mustahabunga maga nego hoyde yokoni qotome intabal e kedi hotana isa mustahabu halle kedi hotana sunna halle alla garu ango kina fardangi be munu hilli wanga drogu siki wanga akanya ken suriya mi ana ronni mania asu kesreni andaya ke khane ken nambasu kenga anga ke khay ken da timmi timbani an anga na drogu goram bu na to turginga ala ran ken me bu ni handuro muterne قد كمسي نسو الله فارني متنو ميني افردني وي يوكين دي غرادني نا دي غاي نا كتبكاي نا مستا اجازم بوي نا مستابم بوي نا سنن بوي نا تو فردان باني كندي وكين كوتين نا كوتين ميغا كين سري بكانو ورني مي هوتاني خادي كيمو الله دوغونن كتابوني kamen sinesu kuma buru binu walla farani matono ne fasigunu binu gawi sawnyani binu gawidi atwa ndo hankamanu wo meyi ni hoy nan tawona kin jatelliga na bugay miga diga sigi akoten ke di hotana zakana musabun bane e kina sunnan bane yo farda ke mi ina rundi na buguni na illa ngabelle mi gara kan di bakan na'am
seru kiteira ko ti hijum biti e fardai ti kunda ni hijun ni na hakata killiya ita arabun na hakata killiya ni bo keta ira ka islama wonga wala sa mo be economy ngo surno mo be dade aganta bonno mo be serun kite i wucce ina islamin karanga nyadi na kara nan diga mi wala kane nan diga kenyi hakarlang Omar Futi haratungo ati ma afsada ad-din siwa al-muluk wal ulama as-su' bil fujuri al-islam undina huma bunundi maganta lalimu buru ti garenga aro hankama buru bismillah la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah alazim iwo tuni kisura alam nashrah sirebe ganda sahayu kendi timma wurdinga butalin yo kendi anga maken kitaga anga na sa hohodi manda yankati jiyojiya nan to minni awo suno aro hakre kotoy aro nyonkira ligi taw kemba kasre awo tanganden newdini na hakre lungondi na fahamu yon korondi sirebe nda sura kil lazimi salle suhalle tatamu newuye ngorono andangani ampinundi awange munini sababanga angani amunda na alla nyaga anna awa arkanu hil salli nan jonko kimbakanga na ni salli jinganga na alamna shiraha qara kame adu tasiko hammi be gandayanga na alla nyaga yi alla wandu wa unjabi ke wure bagantene mo